boso me and Sakola no one fampna. Then now what you mean, Mamma, me qua banana wale. And your opera. But don't want to be coming because me catch was in the children and me that what if I don't mean what you coming. Looking at the Abamu, me. Now the Minoka can say, ya. Timenana yan so me as me rather was what me watch me. Who could do for your neighbor say? If I go do a bear 5:30. And you live 5:30. Or so me right there more. I'm so me house say. And then me no net him. Me no man in a goom. It's done the mewuram. Some me no net here. But here me sol me wuram me para me yes. Now fear my bed na me wuram de na me nko. So me wuram te me na de ye no no so na me free dem mo pie. Ma me ba panini. It is so. It is some me. So I'm fa koda akra. Akofa say na me ba me say aja. Asma wo kan ti sam panya me no me so me yam say me say aja. Awo yam hyew broken heart ya ba mu. Yeah. Broken heart. Hey. Broken heart ni ma pre wo. Pika. Ya wo se me ma me so yam say aja. Enti asma wo kan. Sa no kura. Na what you mean no wale do bana betna dem ha. Na aja de na wo yesa because me no me nyina me pant me se am hata ne ba so. Na me no say dem na ko for ba betna dem na keka. Obeyi abogu ha ma. Omo obo nya ma ne ha odebegu abagi mama. Na me de me ni ya na. Me say ne wo yiri ti wo wale me de na me nko ye nyina ye beda dem ha. No so dan do nwura mu tena. Ti me ni yi chema efie wo mam ha da wo fie no kora e ba ho. Wo mu twam na me ni yi ma wo mu chia me. Ti me ni ya ko pem so oba di pie ba ye no. Na me ka say na say wo wale ampa mo ba na betena ha ja ne wa anya ade oba nsa de no makoka sa ne ensuo polo asebo mo bo me papa wona papa no. Wabane bro. Me can accident implement o menya. E kan da yabu egu me ma me so ma me ba fight them. Ebushafo, mo mi enko ntwa ho nko commercial semra na. Ba bi aduro na ni enyan. Yanko. MCR. Asiatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo slim woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyansam ketewa wo mu gi 21st clinic ye Asiatica expert Asiatica no o nurse na wo to ase na fa wo sie mu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa na Asiatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo slim woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyansam ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa biblim hano ebi ni baby a gi 21st clinic nkwa wo mu di bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya sabia yare bia wetimi de ko ne mama de ba ko a wo magi di wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, middle. Now then, I want to go away still for Sano. Hey, on no quanono. Jama wa bre. Akos, send your men sending me no much shemeno. The money to treat me post. Name one. And me free jump by and me catch you say. Mato 3P garlic mixture. And to me and son wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. And me 3P garlic mixture. And mamoja edu mwafu saneno. Etcheye. Natural garlic papabi. Any idea. Aha. No, madam for coffee po catch me say. Work natural health for the job of Modiaba. The firm 3P garlic mixture. Now more for two or more two of this one. And nursing get to 3P garlic mixture. Who could to do what person sorry, who complaining no. So one 3P ya. A big Johnny say, Edroy, and your mapping for, and my woman for, and some kwada wonye mfie dumi no. FDA, AG, a Jedian crack swing, up to 3P garlic mixture. We will do a memo from pharmaceutical shops and herbal shops for Piwak. 024 89 288 24 and 020 100 0021.
plaza the way a lot this year market. Jinameno, Yanyan is different type of jiname. Betobi, Afwani Yafoko, Yatete so. Yes, our outlets come and do Abyss Plaza. From the chair, Papa be a dummy crew. Share. Brashubi. Everyone go Papa be a dummy share. Yatete Yamano, so Bibia or Abyss shop. Bibia or Abyss shop. Betobi cotton, Betobi cotton. At this year market, at this plaza. Bye bye. So what about this is my secret. Give us pink capsules. And now I want to confirm. I want to move bread to my day one pen. Give us pink capsules. What do you ask, Mama? Oh no, I'm a lawyer. It's a lawyer. I'm not sure about it. If you are coming, the family give us cold capsules. Since it's here when the world cold the do lip them when you know Posa and Mamma, it's in the window woman. Wouldn't give us cold capsules. So they are free. Why give us cold capsules? And give us capsules. Hey, and then give us free. And then what if you do what you do? Give us core capsules. I pay for a batter, one more money for an inquiry if you do me. Braka say you are born once one, the Jumedi would be Pedria Pum Day and a brabo mini pa. And your Precasanko, we are banning her by beat to say Corunsuswa, Abono, media Kika Hunukra, and you know Hudra, a quaking me and Cassa. Bracasani said your baby dome and Yankee Bob Dia Faber for Quenswa, Yadia Precare Precasa powder. Precare Precasa powder, CC in Pedria, now Bapa who don't hobine, a free penny yadia near the Ahubu P. Who far and Kunati Diama Bako, Fredriani and Opani Numre, and Alpha and Kunati Diama Bako. Warning sushi, yeti and opinion you were ODJV. Ubenya Precare powder to a King's Walk Herbal, Niharu Seba, Accra, Okesi Drugly, Denny Herbal, Umase, A. Mensa, Takrade, Mose Pharmacy, Ni Green Light Pharmacy, Sunyani, Cash and Curry Supermarket, Asantua Herbal, near Bibi Depot, Techiman, Sewa Herbal, Mampong, a 0550 191514. Precare powder. A biane say ye drew. FD Ashisha Sankra 2 more Jiatun. Surprise. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. We sit down completely with Simon Cocoa. Epe Anjuakade. And you jack a sopan and neck. You could be real. Yellow money member. And you cook Sicilia we broke a simple. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my member brand. Na na. You see, I was saying, you are here. Sweetie, when you come on, I drama. What does ye a year chima? It's a living testimony. Call her Judy. I just appeal for. One woman for them for. Any the onion said do me. FDA, Aji, Edwadian Kratu, Atum. Hello, me dey grow fine. Wanu mwatu, wuntu minidi, wuni miyentira. Ebasa, na echra se, yariye ewe wuni pedria nimu. Ni pedria no pesa wakutia yariye no. Na enam se, wani nwa ewe ni pedria nimu sa. Na enwa na ni pedria no edi ekwetia yariye no nti. Ema wani mutu, enu nti. Na wube ya grow fine herbal thoni. Aye di koko aje. Eme ni pedria no miyani nuro. Mawu to me didi grow fine herbal sonic wobenya bia to wo pharmacy ni bia ye ton abibidru se wo peneduduo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ni nkwada wonya mfie dumienu numu bi ndie age adwadie nkratowo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yes, extra long sanitary took the worry away. Easy. The New Year's extra long
Sanitary Pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Feel confident. Stay fresh. Hi. Is this supposed to be that time of the month? Yes. Yes. Yes, extra long sanitary pad for extra comfort. Exodus Moringa capsules, Exodus Dandelion capsules, Exodus Illusion, never boil a promodem. The radio will be unable to me about, so we need to know, wait to hear the marble, never boil a papa. So one Exodus Moringa capsules, new Exodus Dandelion capsules. A drop my body of your son you. Nothing, it will still be in system, not quit your walk. Meaning, say, people did your Moringa Etimio. Nagandion so, you mean. Anything, we are sabidry. Or we are painful. And now that I am almost anything. And now I'm far only in Fiduni. Exodus, and more than city doors. That's one power. Corporate identity, anyway, if you Mr. Pins. This is what they do. Test deal, any capsules. So the Mawa, see a cocoa, I will team, why if you Mr. Pins, medicine I say, why PRA, or choir Sabia, only they say, malaria. You call your mom in Malam, sleep by one of them Malam, say, wifey. If you have no prayer to see, look away Yamaka, about the Tommy Kibi. This is a sheer to move. Hey, honey, it's your brother not coming off and son. Baby, come on, baby. Everything Senator, open for about time. All my abofra for, and I abofra only in fear to me 18 for surgery. Our pharmacy shop, herbal shops, and over-the-counter medicine at 0599 415191 0544 174461 and 0208 161800. Herbal life care, body therapy, body massage, and also aesthetics. Oba, we provide hair, big bags, body brightening, and also we present appearance and look attractive. Laser treatment for all kind of skin conditions, say stretch marks, birthmark, dark spots, and I do when I'm about to any for any show more life care. I mean, at the mouth. Life care. Yeah, body management. And now say weight loss. If you are not overweight, because I was slimming down, come. Now with skin, and I say body. It's me any room for you check our life care. Life care. You are Kumasi Edwin, Railway Police Station. You need just for construction and an air direct opposite. Message of life care. Our 0540 588731. And I say 0203 18 9090. Life care, your life expectancy is assured. I was here for a mammo aquaba Ediaba Sompa Nkomo no eso. Adofo edi wo ma woda no moma yentim free on ayem koyanim. Amucho. Aye maami asem no em se ye keka kro na koye bombo crat case bi se. Mata dollar. Edi na woda na hwan na wishi ni David dollar. Sompa MC a me wishi no. Yesro nyame hira enso de ma no. David nen eyere. Unyame hira no papa na ne hira na. Aha yo ochina nkona ja anhwe amakonya asem. To he di ni dia na ese David yere no. Abrante kokko David. Ai. Yanko yanimwe. Richmond amankwa edi na wodane engineer
asokore mampon ni yere any Victoria fashion asokore mampon Victoria fashion and e wish no es chiri nyame shira enso e de amani kum so nyame mani fradom kwadom Dina ewo go so na Safo Kantanka na e wish Dina happy birthday Safo Kantanka Sompa and e wish no se na wodi na wodai yesre wo soro hira nso bebre e de ema no nipa a wayera no ese wo mfinhia no edumiensa oye nipa kokko ane ofri baby oye adwuma na wayere oye bema onye oba a friend champion na kire se champion wayera from 24th January na yehu ye brei ti wa when you twa ne so bia friend number 0591242141 ma me yeni nkomo pa cho enti me koye na e ba ne sa no na me se ja na bia me nu no abla si fie se me no neti fie da ni na dia ma he ba ko pa me no ti mo ko wala beti na mu die me nti ase nti mo bu mi wie na afi e ye den na so mo bu me koye me ka se me wura de mo ho no o so ma mi wura ho no na me si me wura ho nti me yesi me wura ho no ndo atwe me so ma mi wura ho ma me na papa no me ni yiye no e na oba ne free dem ho pie ya obeto hye me so a oba no obi a uni no me no waton so ya beans me no de ba ma me tobi a mo man tamu o pai baju sika baju soya sa no pai nti oba me tobi wo se akuma ti me hu ya so ne papa me kwato me kwana me wona me se agenti ma mi ba ho a wo fra me akuma nyina senti me kula no ma oba ne chese me mpa wo no de wo pe so atu akotra obafi ena eden eti me beja be kwa me ba na me de koda police fo ena o musi me nkobo na busu amanya efisi wa ye me ho ade mi ntimi emfiti plako pe enkase bia me kwachina na bibi me de koda na busu apanyi no osi me nya asem na ma no obeka asem no wa bona mi kunu na ma papa no anka asem no me sa ka kire me wofa so frɛ ne kwatena asem no so ono kana asem ya me bia ma no se me kasa papa ye kasa tentini to be sa mama anka ama asem na da wa me wofa frɛ ne tambia wo de meba be pem sa abri nti me hwa me so de me ten me ho hyehye me mpenisa me ba de se oku no de na makɔ me da so te wo papa fi ono so yelete ho anha na ko fa nsem pi de abela me enti wo pese e den ne ma me ja abidafo me de masem be damo me ni me kuna si fi abele ma nkoto so wasi me no mienu nyina na abele mo je eno de wo chefa eno nti asise na papa ne pese osisi me ti be de damo na wade no se nwui de akwende so wa wale atna we se me ntimi nko ho na wo te he me tini ba ne me da so tini ba ne papa fie ho a me da so te ho asem ni si edi sen fan se busu mi mienu betwem ansan ye bedi buro nya me hwese bia obe me ya ka asem no so me wo fafle na wo ma me hwe no kra bi wo ho a me de me hwe wo ba me ka kire wo se oku wo mfie sen e fa to oku 8 years na nso wo sen me so me ku 60 years unyenya 60 e fa to debi oh me unyenya 59 years ti afa na wo ko 60 e fa to afa na me ko na papa ni ko 80 e fa to na wo papa basiriwa na moti ho na wagya na akotena wo ba ho no kura bi ho a yenka nkire mo ma me yo ba eti so ampa asema me papa a wanyini na didiem yesi eto da bi kura nkomodie companionship de 80 de woni wo da akosisen but ono kura be di nkomo na wote wo ba fie se eya wo ba wo because wanya fregi tonsio enti maame wan wagu awade o no kura bi de me ka kire wo wan wagu awade but edan ne de wo mu chefa eya dan pon say so edan ne nsia woni ne wokɔ wale na ansa na mu si me ba tan plot no kra me ba be ma ena na damfo otwitwa plot adidi abeto no na wo se de wo sini me ba na di agola fa na anti afa no oni hwe o de be ma na ya me ba na de be kai no enti sa plot no wo de ma no a tambia no wotime boni din se nam dada so na me nya plot enti won punsa na me ba no so sa ta me wo free school mu ba enti no oni ska
and what be catching them in the papa. And papa is had the any yes we are kakada ho. In tea. And then my barber, into one me banner, and then mining or hinning and you a more share proton or by was mammy. Young fat. They say, Bow, me, Wabahano, my free. Bura omo buro ne ko police station ko si sen ono so ba kro na ono so wa wono so be wi obi kwate aba pani mu ono so e bi wa kire me ba che say omo ka se me fa nkoda da busua police station mu ko si sen me ko police station no e na omo ka se me nkobo na busua ama ne ansa enti me ko na busua panyi ne se wo sere me nya ama no no be hwa asem na ka se sa wade no mu gu na na mo wale me de some me de minyae me de zanka me kunu unya ide ne kotena wa wade kotena fie we ti na me ba ne ba ya me sisa wa ba ba je ne made a me ni na nsampo na se fie o che so ko wada bia ni wa ba kotena edan ba ko kra ni ho bi se ne no me ma ha nti ba ko pe no na me ne tim cause na ti woni ne na ne si da no me ne ni na ko e no onye ploto ono na busua e ya dansefo me ba me no credit asem we de kan se mo kan fie papa no so me yanka because they say me da so te me ba ne papa fie o wono ne manyina be sesa ne made ne ko oba na akọhwe no na wa ma sa aye ne ntira to no ontumi ha da ma sesa abuso me nkunu ne ntwia ne kadta esa giniti abuso me nkrini entia ne kadta owo me wonu wagu awade so ampa sa ma me panimu anu kunti wagya ukwan amwadi akora na kya kotra trepo ne boso me miensa wono anya ho ese digum we twa nufu aya se di na mananyam wa se kire aboa no na papa no no so ye nipa no kura de ma me ye be ka kire wo wan wagu awade enti edan ne de eso de wo chefama wo na na bra panya ne kanu no ne kanu ma eso de wo chefama se wo ni na sidan no so office we nya oba foforo no owade a wo chefa edan nim eni ye be kontokwa ni age wo chefa de ama wo ana pa wade no o me penisa na jane ho de ye ne kakra maame ana ye peche so mbua me chibo fruit oh me flo ye maame aye so mbua me wo chibo fruit ana o se mi be wa dwene nye ya so we ya ba akura me mpokra se eni oba ni den oh me ase wanya broken heart kakra ha wasem no se be ma wona na tena 19 years emu oja oh papa nso na eso to ne bo kakra na akofa kura nso akotu ayi ahyeda akofa baabrewa maame no akofa no ne ho na epani no no ayedi adwuma oton so ya beans oda so ton se je mint chere se me nko na won fa me o me fa ye hobby aje so no se onu anya wade eti ase abrampa frɛ go fan brɛ me se champo brɛ mo na me de ebro me so so mama me da ase so mama wo ewi ase no enime bi wo hono mo a esese ye hwe ne ye mami woni papa yi abre 19 years wo papa yi wo ma ena ono so woni ma ena mo mate ase na mawade ena maware ye bi na mi hwe no ne ho dwopa me se bia oti ase ena ye frɛ papa na mai enti wo papa we wo na ama no kwan ena wo koye semfum so aba esa wo kai da bi wo kai asetena ya matena wo ma wodi na ye wono anema wotete wo mama wo mu anyini eni abrabo ya mabo edi be biem sese mfie dua wo twi so mama ko fe na asa ko fo ba som na ato na sebi o boa me na me sesam eni ntine oba no aye ono akotena wode edu fupe na ye no wo hu se papa ne wo fie eni ono so de wo boa wo hu se wo kunu wo fie ntina wa wakọ ho oba de friend sa wo ya wo bo boa ni mini boa ya wo bo wo no se wo so mu no wa bo wo no enkoa de okura wo ye abi je mu fra ja to bra ma ye enti papa ne mom de won kan hu se ne wo ye no wo just wo pasam ama no na so pass enso de wo ba ye ka no kure maame no ayi ye nya ja to bra bia na ye maame de wo kekan eno kure bi enim kwa ma no so ne nya ja to bra nkasa kakra hello eja to bra my
Ya fra mi so for ma me kasa free so ame Sompa TV so. Oh, eja tobra. Ai, mami a friend of Florence, wo yere. No dia sembi abeda na mabuya ne fo fitiase. Wo kire ni nsemu no. Me se kwan o fa so kwotena ne ba ne wa wo gya wo ho no. Wono anu wagu na wade. Sanse ufie kwani mu. Ti se wokohwe ne bade a ne wa anwene wo ho de a. Wo nso no ka wanyi die nso am se wo pe biafo anu akofa bia. Na chese ne kwan anu ne na emom. Wo se efie na mutim no ne wo na siye. Na se no. Wo de dan ne nyina ma han. Edan ba kwa no ne utim se wo ne wo yere so ya bi nsi wura na timu. Wonu so nya ba bi ntra eja ye ndey wada woro ma me papa. Ai kwa bi so woja wo ne de wanya de kola. Ndi maka kire ne se wanya de ne dan ne de. Ai kire mu me papa tobra. No cre. Aha. Mo. Eti wonu wana de dan na ma hai. Aji husika. Hey, Auntie Frolins. Yo. Aha. Yo. Hey. Auntie Francis Jai. Anyade. Yo. Me kuyaje kasa preku. Yo. Aye. Sata mo no waja to bra na wakoshe ma design ana oso obeda no. Sata mo no oso oba beda no wakoshe ma design. Ah. Enya fe.
na kenkan ya obere no akire enya na kitwe bi wa ya be no wa ya ni wa di and because o ma me ni se o ba na me ntia je se ya be ni bi ka na kitwa ka ba me kan ben fie tu au me ki bo je me man so ba na na je na me ma se ya mi na di na ti aje ku na ba na je o so ma dia me nya ye me ton ni jo na me mi tu wa din ta ka ya na ti wu ni be dia ya o ma me se ma ti ba ti o ti mi ka bo je ni ba na e tanya ma be na be na ja ya fi na je ze mi nya ka ya na je se na ti fi tiro konya fridge okotena ho no eja tobra me pa cha wada ro ma ochina betimi abasompa na chese ne tintini ni tietia me dan no ka se wo ma no ene me pa cha eda nyame ya doma ene na awotwebra na me no ai me brana ma me no adwuma wo ne ho why me dase yo me dase o ukria da duru anu ma no pa no ndu ai ya waswa me no mu hotel pacho ai yo me so me dase me papa na me hirawo e kwa adam bribi a obeba efiada nko na enka ho yo me dase yo mame me de wiase de wonu obi yade a wotu akotena wo ba ho abosome nan papa panimu beti bi se da busa wo se papa no wo kotena wo ba no complaini da wo se ya wo complain wo so complaini wa mia so mame se papa we edan no wa ma obi na ade ahan edan no mame wa ma obi na ade ahan sie o ba ko ye wie no e na say edan no mame transe me kire se wa ma obi na ade ahan ena me kire mo na da bi na mi musaw ba ko menye ba ko fa ma han fa ntonti me service na bleda e jo odi ama edan wo de ma han ya ena me si enti odi wo no de sika ni ko di ni sam wa nya kapre bakura enwa ne 3 million ma me ka se go mic ni 3 million na papa di service enti wo se onya wa wade wo se edan na ya wo dia ma wade emfie be se na oboma ko homa wo se wa wale no obaati ni nyina si oboma ko homa me oboma ko homa se me didi se be da wonu ho asem wo ma ho so me ka se wo be pe wunya ma wade me mame asem aye ka asem enya asem bia eseduru ha papa nkoma oni edie me se mabua wo fokwa bi so wadi wo bechi ama wo wade agu papa wanya 8 years wo ban ne kura fie no abedidi bema wajari fie no abedidi mame waya kani o yanka no kura nkyere ma de bia ba no mabetutuma emema ni ntumi nkasenti ne akagu wo mo so enye me say asma make me say champo de ma me ba no kura nya waslam no nyina na te wodidi me no nyina na te wodidi be ma no ba ne kura fie no abedidi ya wa abontin dan ma mi jai e wa abontin dan to amra o medidi wo me etu ba be ma ene wa kwa wade na ne yire na kwotena ne kura fie ko didia etika pe wo de emema no so ya wo mo mame omo so ma bi wo mo ema edo na bi esi aka no kura kire mo wade ubechi tonsuo nti wa mana wade agu edan ne de wo chefa eye no se dan no ma ke nyina be twetsa bi esom ne dro safa ne tum wo se no kura de onya wade o ka wan so hye wonsa ti so pa me esiesie awade no na kwatra wade ho o mpa so de dan no o so onyi mfiri wonsam na wade ne de wo me ka che pray wan wagu no Sleman Fete enko yo good afternoon enkoma wetie for ni wahwefo ye de nchia kese e di free Sleman Fete ewo Abrepo Junction osane abaship mu na ewia wedi oboko ye baya enye bone ya pomudie ene se ne be ya ibenyi ache ntina de bia Sleman Fete enam kwan so jojo na ewia we ye beka metabolism ho asem kakra obi bebisa se metabolism eye den metabolism eye induane a yedi a edane energy ana ahoden edi mayen no bebisa se na metabolism yi den pa ni juma
ebedi ama me sebe ema moja no edi efrunsan ekoba na yemfa ne say wodidi na ahyew so dwene na ahyew so ma digestion enye adwuma metabolism ye ema digestion eyeden eye adwuma say e very high ema digestion eye adwuma fine na o metabolism eye lower edi kese ebrel na kese so de eba de yare ebrel na slim and fit yaba say yebeboa say wo be na ne srade sade ahyew so ama sebe unanti a kakra bi na wabre ukotodwe ana ataye kra wo chibi kra no wo fere se wo be hye Valentine's Day na ebe e wo say nyina ye den ye hye atare na it look good e wo ye so slim and fit wo fere and slim and fit I bet you so say regain your confidence na ye ma ya be sina medi kan kan ntare a ye hye body corner ya be ya Valentine's ye nyina ye be hye bi e de yakọ dance ahwe ya na wo hye atare a we fu na do a wo mkudei a wontumi enye den en hye atare no slim and fit aba se braya so ye wo Kumasi Abrepo Junction Osani aba ship mu hwe wonsa benkum ye opposite Jabs Pub and a JP filling station na Accra so ye wo Olebo Ablekuma na your telephone numbers I wo Kumasi 053 67 23 921 053 67 23 921 and 053 753 5656 na slim and fit yabama obia bema wo obao ubetumi aba yasoye na yahwew wohwe mensanifa yewo slim MJ Slimming Tea wa ha na MJ Slimming Tea juma edi ni say metabolism ho asema me kan yi e help e boost wo metabolism ama na kosho se na be ya wudidi a ebe na ne srade na ewo mu ama wo so wafa ho se na be ya yare bia emba wafem yewo MJ Detox ewa ha neno ehohro wo system ne e cleanse system no na chosings ewo body mu ana efin wo body mu e de yare ahodo brew nnuane a yedi ana mframa a ye ho mekra no e de efin eba ye body mu na oba ya so ye na ye ma wo MJ Detox ya e be cleanse wo system no se ne be ya se na meka ye no moja ebedi efunsane ewo body mu na oba nso na ye ma wedru anya se ye ma wedru keke ye be hwe wo nnuane die nnuane se ne wodidi a apomudin ebeba wa fen mame boy your number no so bio Kumasi 053 672 3921 053 753 5656 and Accra so 055 364 85 055 364 8485 and 055 145 6442 your social media platforms in so obe search Slim and Fit GH our Facebook, TikTok, Instagram and YouTube. Your website so www.slimandfitgh.com. Na yenro no enye enro keke eye herbal na ye de yenro enye enro ke sanso ye duane moa e de mawo ye wo MJ weight loss coffee wa ha na coffee wonoma e suppress appetite common new me di asa dada o coffee no o coffee na sa won dada men worry sena me di kan kan e common new kra come crando me de community detox no ai onum ya na abofo no Herbal detox no ai iniani a yedi efin na wo ye body eyi ni nyina e powerful too much na obaya so ya ye be o de frɛ obetumi afrɛ your numbers and obetumi abaya so ye be hwɛ ya re a how yenya feedback if you be wa wonya hormonal imbalance ne menses embasa also onum tea na be a week time ohun say ne menses na ayeden a start flow nkofo bi so say omo awode omo aware but pregnancy emba kakra omo start so omo num slim and fit omo afọ omo yefo so wawo na oba ne enya 6 months and above bra na yen hwew na ye delivery so ekọ ba bia Kumasi ye wo Abrepo Junction Osani aba ship mu no ye ni JP filling station eni din hwenim anase Jabs Pub Accra ye wo Olebu police container uduru ho afre ye numbers no ye be yeden ye be boa na aside that nso no ye ma akyerɛkyerɛ wo apomuden ni niam bia ho obetumi afre yen na ofre a ye wo dietitian obetake you through nnuane a wo bedi eni sɛ nya wo be yeden
ubesi live your life afa slim and fit na wabo agye so say regain your confidence oye juma wabre ubedu fie no enda ho kra ayede ama wo MJ sleep out you ha na enda kra no stress aye friend stress itumi ma wo yekese stress ayin itumi ma wo yekese inti no ye besre se wo beba ya so ye na ye nche wo kwan obefa so a wabre a wodu fie a wontumi nda beji MJ sleep wo yibi na da ni nya ho se bi wo ahoden a na obetumi ato aso yeden aye wo adwuma inti ni ye besre mo se mo mbra ya so ye kakri bia wo bia wo betumi di aba ye behwew kakri bia wo betumi di aba ye behwew na metabolism wo asemi ehu hia se ye be find it very serious na enyesa eno so de yare ebe yeden ebe bro se na ebe ye be boost wo metabolism yes ye wo slimming tea wa ha slimming tea eboa ma ye boost wo metabolism se na ebe ya udidi na ahya wo so a ebe na ne srade no ebe yi srade ne free wo na moja ne die fun sign cholesterol e wo high slim and fit product solve sanya mani nyina cholesterol so de enya adepa utina faako untumi nante untumi nyahwe obehu ne se wo hye ana wo nan aye titiriti ana se atata slim and fit na yemboa se ne be ya ubenya eduro na wenya yaresabie na wafa ho na yebeda mo ase se wonya ye ho abotre ana se mutie yen ye be share se mo be buy so ye na ye mbo me pa cho ye slim and fit ye wo Kumasi Abrepo Junction ship mu wo sane akọ Bushan kwa na udu Angel FM na wo sane akọ Bushan kwa no so no opa obetumi ananti ana wo ti Bushan kama wo de ka se obesi wo JP filling station JP filling station wa slim and fit opposite na Accra so ye wo Olebu police container mamembo Accra numbers no so Accra numbers 055 364 8485 055 145 6442 ena Kumasi so numbers 053 672 3921 053 753 5656 obra ye be hwew kakri bia wo bia wo de fa bra ye be hwew ye be ma lectures e wo sene ye be ya wo be didi na say bibi kra hawa ye be cancel wo ma wonya nimdie edie hu ne sene be ya wo bebo wo bra na ye be hye se mo beba ye dem ase yanso ye da se unso bebo aye rade yakopon inhira papa me do for me pa cho enipa bebre frɛ yenya sompa TV be pa cho rescan you decoder no why bo modern asa wo be rescan na etumi aboa wo na ye se bia mo ye bibi fufro wo digibox no eho nti wudie no bo modern asa wo be rescan o rescan pe mo amo taxi en sompa ma no rescan pe ebeba na bibia nso aye fine is a champion so mami mi da se na me kasa no na me kasa emfumso no de do no akwa free mami na nso papa no kasa no otum se papa no we obi a odwene mami ho wo se woni de wonya no sa na won san show kura se fa won sa kura nso bra won fa nsan kwan enkoye wo so chane ring no enso to tie wo dada wuti e se ya kano kura no akere wo wow asam nya ne se sebi yo papa no wanyini wonyin so de dia bontia ya na emo wo so wo bo akonhoma so na se mami kasam so pa se be ma ya waja no na ni fie no akote na be ma ni fie na wo ku aba ha bedidi na wo ku aba ho no mami seni senti e mami se champo mami musa no mami di enti na ho no ba na wo ma ne ba bedidi no ne pa cho ni se wo nya adwuma beso me nya adwuma sa sikano eti mo nya adwuma enti won kwada ball aso sabe me nkase kwada ball aso na wo me ba ne sa tam kra na me ba no enko mami wa na me didi hwa nkasa ene ye didi nyame ne me dance ni efere mami efere se wo mfere ya efere o me efere na maku be no de koto o mani ma aso be ja maku ya se ma so de be maku nkase me ja maku kra aso de be maku na wo beji bodu age eshnap eh mama me hit me mama me bible me bubo odin
me see your Bible, your Quran, mame, uba ni nyina ebubodin. Man, Bible, can make Bible. Hey, wo me. Man, Bible. Ma me is a champion kasa me twaswe. Sebi wo kasa bokoboko. Wo tie mu kasa Bible nie, wo anwa nie. Na so waje wo efes wo ya. Ade na wo sanda ne no. To be frank, some papa no wo kun da efia ya wasi. Wo yi bia ma wo ba. Ene papa ekwa di wa so many years. After so wa bre. Wo ni di biem. Ofere. Ana also so no. Sebi ensu ya wo tonti ka utimi enfa fridge me si papa ni fia o. Na won solution. When they can of your top blog, mammy, there is a solution to everything. Yet you got top blog be good so at all. Once I want to say, you got top blog. Now when you're watching, just if you are now, who could announce happen now? Now when they jump, and I open, and I know an open. Who could not know promote if you just or Beman was happen? It didn't tell so now what you say. Et one who of you, one of you, Mammy, one of you, one of you, some of you, many as Papa, one in a year of you, Mammy, Papa in a year of you, and also Tifa, and what Janis, who come Mammy, I can't say, I wanted that. And maybe to see them too much. Was you now some penwa with a jano? Because when you do, who could not know open the jam? Would you ever pay a mimic at yourself? What chimpra and what could not do to me? Yes, sir. I want to, yes, I know. And many perchance. Obianca, yes, sir. No, could that dear on the internet. Now, so I got enough. Now, so cool. I put what I did. Now, so cool. No, Sonia, so no, of my me. Ebeti am obun sama ba am ya ka so obun sama ya wo na mane woni papa ni maame ye so no na akwa ye maame e ade bi ya be wo bi wo dwane wo ti ase enu nti no ya to sa afre papa no obeba wo so wo beba wo sha ring no enti no nya ye be siesie aware no asan ama mo atena bi na wo mpa dia eda no mo be chen simple so my mewie anabra mpa brema my lady de wo nie mane de eja tobra de be kama ni pa nyina ate ase ne se mane di mame se one papa no etena ase edi nkomo se na asi eje wo so kokko ne ba no ja ne kwan na brampa mi busa mame ni beba mi busa mame ni se okotena ne ba no ho no ni ku ni complain se ha no o se ai papa no so so de koto na wona se anim o msi nya botre mane di me kasi asem so ano se papa ni jana kwa ma ne ko bai na me de me nwanwa kakra wa asem nu se ma ledi se oba ye nyina ati wo so wo ho akra ni nya transfer o ko ni kunu fie 2 weeks ana so obedi ni wasu fie kro nim me ho na me gira ma ledi 2 weeks no obedi ye na ne ba ne de ne mari free tripoli ho ba beduru ya o ko ni kro be fa ne ma no ana o ko wura fie a na ma ledi eja tobra ene oba wo fie na ma ledi akan mu no ma ledi no kwasem de se so be wari bi kura kan yire ho a endam kwan bi so no malade ye tena se ka ho asem mesrew asem bi ti se no ye tena se ka ho asem fro ba nze ma mi se kwan ode me fa so no me kwa mi ti me ntrenti me fo obi aka ho upo mi do obi ka ho we kanya asem foforo e kwa ye ntokwa se akopie police station ne abepie fia hei enti eja tobra kwan ofa so a wo ware ye anaso ofa oba no malade metimi aka ne plan a kire eja tobra so te ameka kire no se ma mi oni ni wo ho nyina no ne abeba ne twempra mala di metima kan place e da tobra wa me kan sa na se no me kesi asem ti se no ma mi wo ba no kan se wa kotra ba ha ko cho ba na eja kokra 8 years ho de famba odi fa o ka se ono onya awade anu wa kofie ana oba ne be me atu abo no akwa ko wie eye police station asem busumi mienu kra ma me enye anka malady ukua da so beba eja tobra beba adansefo nyina wo na wotwe mienu eti malady eja tobra ekwan a one oba no o mabono no malady no so ya asem foforo ana be ma na mama ibo ni din no o fie ha sa asase ho asem no boy na asase ne dia o fie ha ya wo se onu abran papa ndo nka se dan na mama ni chefo o chefa wo se ba ko pe no de mama de ma han e se boy no ko ma wo sei malady dan ne yesei etu pesei e pa cho mi ya cha na miensa malady die na wo mu nie
me busa ne bana Mena me say ma me wukuada obeba why ye nwudie beka edan ne de wo chefa 100% why edan ne de chese papa no won tia na no ase obeka no de anya no kra Dabi papa no wanye achinye o Mame papa no nyi achinye me say edan ne de obeje wo chefa na wade ne de my lady mame me ba my lady mame me ba mame nyamotre my lady eja tobra me say meti ni bia me say no te a me ka kire no se wa fa oba ne dada na mame tu no to an ko fa betena ho my lady dia na ekoso owiase se be nka papa pani a onya 80 years e dia nko a my lady dia nko na wo gi no ayase mame nyamotre mame jajai e dia nko na wo gi ni wiase mame nya jai oh my lady dia nko na wo gi ni wiase eja tobra fu ko 80 years sabi akada ne nantwie ubewu ananka do anwo de apre ete die na wo se wa ho de dia mama e die nko na wo ye ay abrewa ya wa kofa na die ay akua so mame na nna be ye dai akua wan fa nguma enye ye no eno die na abenya na ko nya mame abesiwa kama okwa asori bompa ye ma maladi fianum maladi unya adwuma tie ne ye o maladi unya adwuma na me dia me ya ne se benfianum na unya adwuma no nyina no na akodidi papa ni fie wa na wase mami ase ni fie ho na akokodidi ni kuru dada ni fie na akodidi ho ade na die na si ye ade na sesan ye adu afa no ni wu benfianum wadi di ho no mo a eti na die na asi maladi so be wale bia ka no ho a maladi ya fiti prekope maladi di ase na ja to breka kire ya fiti prekope nware o wakoyo bai ho ade ama abusua so fi se bibiti uti me nware bia mu a kwa busela nim fakotu o manim se abeba no wagya me ho akotena sirem etibi sumi time ntwan me ware foforo eno no ya fre no ama ena uti me ware bi kan ho na sebi wo so da kotu anim no aba na da kotu anim no aba no ba te dan ya sebi o malady ni pietori na hwene ne ntare ni bibia wo dai mu malady asemo ye kan oba ba ko de oba bubo sia ma eda kro na mu na asan do oba so aba betena eda na mami ni ma wo mu no eno a pa cho kwada papa ne be ba wa enti eja so bramra no be kan sem papa bi na ne sem kan o kan eda dodo asi kire ne wo nko an o kan asem no nya sa ne te malady mami flo ma frey woku ya da nya botere boso me ho akura watwei ukuyara se ja to bra be ba yen so nya nkwada eti nya botere wai ukuyada yeta amoso asem no me me ya bibiri ukuyada ya brabi why me ni ya ba ne bo because den tell me ma me wo ho no papa ne nya aduma ena me nya ba ne jam para eti so kwatena stepfather fie wo be me se wo kwatena o step eti ai ejori ni o anko wu sa sabre de mu nya ka na se tie papa no oni ska obi na ba kwa mamodi eti mama so ntwa na kwa munkuno ya yo obi na ba kwa mama ni di no se wa bre wo mapiem to betina ni fie eti asem ba bi ni pa na so mra so akofo ba na ba ai wo be ma sabi o ya African man obetumi awale miensa jenya kanfo obetumi awale bie be miensa asem na mo de ba no yenka asem na da ho no se wo be ma wo yire eni na jai na wo se brefi obedidi na wo kona ka se onye skenta duane ni echi okodi wo be ko ana me trese wo be ko papa no beginning no sanka wo se aha de me kura de me ma enye we wakọ wo be so many years ena se wo bre wa mapiem mum ye fa sa asam ne ntonchen ni ka dan ne ho asam na hia na ma me nya ne chefa eno na hia na sa asam ne de ma mo fa makoda because me nsam na ma me ka no e da wo obi me fa course ma mi o me o hu ma mi eno do be gire de bra ma mi wan ma ba wo ma e da na si me na madam futi ama o prot mo me fa ma mi papa ne ma mi mo pe ka kamera 5 no na mjere de ma mu ti se wa e da na o ma ye bi bra mami ba de ti so be ye me se anu de ansi wo ma mi ba je ne che fine anu de wo ma mi ba je ne che fa proto so dani mu ye ba che 0554931931 0548931931 we awo kasasa no me say o ba ye wa ha mami o me ye wa ha
kura me yewu nye se na meti o ne ye kume broken heart my lady on say my lady me wadi obachi my lady me bisa ma me say ntinka papa no ka che ne say ayo swati eti wani da ho na akotena oba no na ne enkoye ne wo ha ne say ekomo ya me na me ye adwuma pa no wa ma adwuma me ye me wasi mu ye fuo wo ko fa ne mama kura wo ti ntimi nko hello hello mpacho enti o good afternoon afternoon na pogede Jaya Joso. Hello. Jaya to kakasa. Yo, mami. Diade. What's done the pool? Hello? Hello. Me pacho yenti you. Good afternoon. Afternoon. Indeed. When you come on, I'm going to say. Safo, mama have my why? Hello? Hello, Yentio. Afternoon. Yentio. Only be any no babre wa no de prayer. Hello, mommy, how now? There be a word through one of the ben hour. Aye. Oh, and the kakwa. Hello, and I'm saying, hello. I was say to a crowd who bet you in the mother, whom wap it. Hello, Yentio. Hello, Yentio. Why? Hello. Yeah, Radin Yankupon. Hello, Yentio. I'm fishing baby. Why? Hello. My papa, mommy, who station crack up your baby. Safo, hello, hello. 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 Pacho yenti o. Maame ni de wanya de kwa kire se. Wo na ukunu eyere esie. E na oga cho se betina se na be bibi ankope. Anko wope. What na ma papa ya ba ofi ya ba ka cho se. Aka na aso wo maame ni wo ba ne ye no wo mpe. Wakatira ka nti won tira papa 8 years one ever see ni mama no de bia no twa kwan didi wo ne krada da fie de bia no twa kwan e be didi e di pampe no kre se wo pe ejapade de afa ejapade de se ne to no ne bade ya ntende o chefa sa ne ye no papa besiriwa de bia no twa kwan ba be didi mo si we ho no wadidi ya e ho no wadidi na fe de wa fe da pa dai e to ni di wo ha no omu ana. Hello. 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 Hello, good afternoon. Afternoon, Pacho Yentio. Hello, good afternoon. Hello. Me Pacho Yentio. Me Pacho. Mama no muncha mano. Muncha etani. Ai, e obenyane to. No. E dani do ne se beka na fitwe a. Ade me sa do obeda yi ba ko pe na ade ama no. Yes. Yanko.
Hello? One. Hello? 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 Good afternoon. Afternoon, Pacho, ain't you? My lady. Ah, it's you. It's you. Saying, Okotra, is your na Papa, or Conzo, is an old me 90 years. As a Ocaso Umbrana, Oba. As a would you see the bad and send the break and send the Yankee Abbey. Into my Papanica Umbrella, because of Papanica. As a week of the woman in Badano, woman making Trantina, but what we cross here, in your idea between her. In the blue, in the Biana, in the Buddha, at the China, at the football, rather, if you are not first, or no big country, but a man, we don't know the Yakanawati. So then you will look on that book. If you are not a couple of you are, because of you. If I can't make up on it. Yeah, that's it. Mammy, me pacha wa dine dear. Say, no, a jet of brass on yow. Ain't he? Say, Casse. Qua, ye bemo, ye ubekwa uncle. Be an old barn bequa. Because said your papa ne casa no pew. On Walibi. On Wally. On Wally. Papa dimem pamulo. Enya nyanka mokume. Yeni fone be shawo dimya mokume. Is it no? Then you suck away and shoot on say. Say. Somebody and kind. Okay. Hello. 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 Yentio, good afternoon. Good afternoon. Pacho Yentio. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, Pacho Yentio. I said, look at them, Banker. Who also? Pacho, my man. I am going to say, okay, that's a dear one. Hello. That's a dear one. I'm sure the best here. Right, it's here. Timami. Mami, oh, me, Ukiada, and Opano, why? No, Abba. You better more than say Jato Brans, but near money, dear, how? Maybe an uncle said, me tea papa to Blasem, no. Name who saw a pill, so soon, Pepe Mudia, Brane, your money bed, but a darn it, dear. Mammy, a darn it, dear, Chefan, dear, Sabeka. Why? To Kiada Nondu, no Pibe who him. Sompa Nkomo, Herbal, I saw it. Me want you. Me none me beside cry so quite with you. Kwaku, afraid I will recall. Then cut our cranny. Hey, I need my connection for them for 40 K.